Shoutout ko sa Heavy 74 mga bading nga nindot jud kay ilang tripping dire. Og karon mga badi nindot kayo ang panahon og magbirada ta diri. Unja kay nindot man kayo mong tripping karon nga bahin na po ni siya og kanunon nga sayo sa kabuntagon kami gipanggutom. Kay lagi kay wa man mi klase aw amo ning gigrab nga opportunity. Kay panagsara man taon may makita sa among mga kabady aw magtapok-tapok sa mi diri. Naara ba jud pud unta koy klase ani pero kay giimbita man ta diri sa atong higala nga suod kaayo og way pagduha-duha mi absent gid ta. Kay pinaniya pa sa usa ka tuig kasar gid ni siya. Unya mudong mis ilang alad kay perti ba jung layuan ilang alad o gawang gi-feature ning mabuya kay last na gid niya ning kinabuhi. Kay ni si Dudong Atan systematic pud kay siya. Kay inusara pug asa sa baboy ba basta nay ingani nga birada aw systematic ng Highway 74 dira Narinan sila ha? Narinan nila haron kaya Domingo. Unja kay hapit na may makaluto diha aw amo asa nang gitabunag dahon kay sa dili madugay amoa na jud ning haonon. Tungtungan pa jud nato nagpanggatong aron dili jud matungtungan og lagong. Gilapuan pa jud nag-ininit dira kay kani si Tutoy perti ra ba jung abtika kay og makakuskos perti ra bagyong paspasa og kita diri tig video ra gid ta. Kay unsaon man nga ni-request man ni sila kay unsaon man nga gusto man gid ta makahibaw og unsa gyud ilang paagi sa pagtimplada og kinsa galit toy ganahan magpalitson diha no dungar ko ninyo. Unja pwede ra sad mong wisid sa atoa kay first time pa man po nako nga makakitag ingani nga magtimpla ay way pagduha-duha ato pa jud nang gisure og gitan-og maayo og makahibaw bagid ta. Og sa ako ang duda murag lisod jud niya siya kanang makaingon jud ko ba nga di gyud ilalim ning mga lechon pero pakan ang lechon ay grabe gyud makakaon diha og pwede pa lang madadyo ning usa ka lechonan og grabe ako jud isod sa akong tiyan ba. Pero sa tinuod lang dili din ni tripping ha. Giimbita ra gid ta in town diri kada lagi pong daghan kay nato mo request nga mag-vlog ta diri aw simpre mag-vlog jud ta dayon diha. Kay kaning mga Highway 74 grabe gyud nato ni sila mo suporta sa ato og dako jud kay ko nilang pasalamat dire nawa ang jersey di ba Highway 74. Ja grabe pa jud kay na ilang gibutang nga sibuyas dira murag lami jud kay ni niya ba. Kay kani mga pumalitsyon dili man po ni basta-basta kinahanglan man po ni kompleto mga lamas diha Syempre dili gid magpaulahi ng tanglad diha ba nga badi. Kay usa sa kadag lami og humot dira aw kani jung tanglad may perting epektiba. Kani gyud pong tanglad di gyud po ni mawas sa mga litsyon-litsyon ba. Kay sa akong paminaw pod kaning maglitsyon dili pod matawag ning litsyon kung way tanglad diha. Unsa kay hapit na may niya mahuman aw tahion ni siya. Unya inganion na rin siya pagtahi. Abi ko ba og pareha lang bitog humay nga tinahian. Og grabe jud kahumot sa mga lamas perti mong duulan ako diri Pero tan-awan nyo ang numas pertiging daghana. Pero ani giunag tahi ang gusukan kay mao jud magpugong sa litsunan. Pero og di ni ligunon aw magsabay-sabay ra jud ni pagtuyok-tuyok diha. Unsa kay hapit na may ni siya mahuman aw mutilaw sa tas ilang inununan. Ayaw. Mga magibiyag mama. Nga nabuhi ni Vice. Go. Nga buhi ni. Ani man ako na magluit. Ito ba? Shout out. Bro, shout out there kuya. Shout out sa mga boys Bozy. Ay, guys. Pertig yung lamias tinaihan samot tag inatayan. Og di ade pud si Jayjay nga pertig yung kaon bisag way lamas-lamas ba. Og di ade pud gisilihan og gisukaan aw ato ning tilwan. Og naa pa jud tinai diha nga ato pa jud ning gipabugto kay lagi perting gahia. Kay lisod man pud kaay ning kita pay mabugto nga naggunit tas kamera. Kay nakaingon jud ko nga di gyud ay lalim mag-vlog nga kita rang usa. Kay unsaon man nga wa mo gyud tay stand diha murag kadaghan na gyud ta ni hungit diri Og unya ilag yun ang gisilaban diha kay karong taud-taud ila ni siritan og Coca-Cola. Tan-awa gid ninyo ni og sunduga mga badi kay perdi gining lamia og magpakrispita dira Napa inon-on baw? Wa na noon. Na. Ayos ito ko na Nabawron mo na kami na. Tiin. Wa na. Pate wa naman. Og plastada na ta diha kay birthday ra ba jud nimo diha da happy birthday diha kay imo ra ba jung giburong adlaw og ilaha jud nang idali dira aron maplastada na ni sa inyong lamisa. Di ara perting pula perti gining lamia siguro ba. Nga diri bay. Alam mo kay sabaw-sabaw. Kaya magsimod guys Padaw ko. Tantang guys, magsimod guys.
Ungin na lupot. Sige na. Ako rito yung. Og daghan jud kaayong salamat sa nisuporta nako dira. Espesyali sa mga Highway 74 og kinsa tong wala pa naka-follow, please follow my page mga kaigsuon. Og palihog likog pag-share sa atong video, daghan kaayong salamat dira. Og gipatan-aw pagyud ta ni Parikoy dira kaysa ako ang pagtan-aw daghan jud natingala og ngano gyud ni sila. Tan-awar gyud ni niya ang simud man di ay nga perting pagkakyuta. Bungi na, bungi. Namungi man ni. Di ara na ay magpa-shoutout nato dira nga taga La Salvacion ra pud ni Asia og shoutout mo dia Harod Sarsi og di ba joy maapas nato dira si CJ Arihandrino nga taga Amua. Watch out ako guys, duha na ko kadlaw way ligo. So sige ra ko kahubog. Kana. Di ako igluto. Mga Titans. Atak mga Titans. Og di ara mga badi mga na punta kay murag gikotasan na buta diring dapita. Balik mo to. Go.